Kurumira mbura nene ire irathi na mbere guthandana guku bururi-ini ni kugite na ituika haria tiri mwena wa Tuthu Kangima kaunti-ini ya Muranga riria ricungiriirie hathara nene ituika riu rihutitie nyumba cia Aikari no ho rigathukia gicunji kimwe kia barabara ya Mau. Ndeto ino twaikorwo tukireherwo ni mundu ugwitwo Kinuthia na mbica ici ni mundu ugwitwo Victor Kinuthia wa kuria kuma ceceni-ini ya Inooro TV no uragikorwo ugituteithia na mbica ici. Ndeto iria yagikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati kurumirira mbura nene iria irathi na mbere guthandana guku bururi-ini ni kugite na ituika ria tiri mwena wa Tuthu Kangima kaunti-ini ya Muranga riria ricungiriirie hathara nene ituika riu rihutitie nyumba cia Aikari na ho rigathukia gicunji kimwe gia barabara ya Mau. Na wakija mwena wa comment section makorwo makiuga makira andu a Muranga haswa andu a mwena wa Tuthu makorwo makimenyerera muno ungikorwo marona no gukorwo gugine ituika mathamire mwena uria gutegukorwo na ituika. Akenya mwena wa comment section makorwo makiuga ari ta uyu agikorwo agikia mo wake na gukorwo akiuga na Telma wa Gariti Telma kwa gwitu Muranga ukoma wega no kiroko kire wiruwi na mama Kelame ka may God protect our country na Franco Francis kwa Muranga no matuika ai huku lazima kuwe ni kwa shetani mwenyewe na mundu wito Josee Bogwa kwa Mungu tupe mvua ya baraka na Muigai Samo yakaona lala kama huna majani chai ukiamka imejaa kwako na mundu wito Sergeant Maina kwa nikio hiki Muranga mahika matisokaga kwa ona Muigai gatoni athuri yao na mrefu kwa pole sana watu wa Kangema na mundu wito Michael Maina kwa farfara na irathi ndarowe korire para gwitu kianda na mundu gwitu Samuel kurwa kago wengine alikuwa anasema ni kifudha na Kristana kwa nyonaga ugamaka na kama jonteza kwa na niguo guthakama na Kamau akawa ni wapi hapo please ni mwena ule wa Tuthu na Sally Bailey akawa Lord protect our county na utuhe mbura ya irathimo twa guthaitha na Kara akawa ndakwira mbura irairire Muranga ya hakuhi na irima iria darwa we na mundu gwitu Naftali akawa I don't know why the highlights of T-Zone ndio unakuaga affected but kwetu ni Muranga na hakunanga hii maneno kuko almost flat maybe Lord be with them to start again na Edi Nyakaswanga kwa oh my home village na Bill haki haraka wa nikukorwo wega kura hitigathie na nikorwo wega kura hitigathie na mai na John Roigi Rwewisa kwa lakini cameraman ni fake na mundu gwitu Caroline Maina kwa dhamira igaturi na Nkagwe Ulebonia kwa imagine my town friends don't know Ngurumo kama hujui Ngurumo wewe si mtu mzuri na Kagwe Uleboni aikoro akiuga wewe ni kiugo aikoro akigweta hau sijui wewe ni mbwa guko ni kwa Mwangi wa Mohoro ni no nguhena gitio kinene uko subscribe thini wa channel itu nigethoka mukagira mohoro ukiri wa mbere riria maikorwo makihanika guku nenda-ini cio kinyaniria kuria riboti yo ya kuma mwena uria wa Tuthu kuria kurati tuikate kurumirira mbura nene iria irathi na mbere guthandana guku bururi-ini ni gugite na ituika ria tiri mwena wa Tuthu Kangima kaunti-ini ya Muranga riria ricungiriirie hathara nene ituika riu rihutitie nyumba cia Aikari no ho rigathukia gicunji kimwe gia barabara kia cia Mau kana barabara ya Mau guku ni kwa Mwangi wa Mohoro ni no nguhena gitio kinene witikire gukorwo subscribe thini wa channel ino itu nega gikorwo kiamukira mohoro kirwa mbere indi ciothe riria twagikorwo tugikira mohoro maria maragikorwo magithie na mbere gukorwo magikunuka thini wa bururi witu wa Kenya nyitikaga Mwangi wa Mohoro ko subscribe thini wa channel ino itu.